Hürmetler, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, kemit, cevitli yaratıp karışı, kütüp alışı, tamaşaçılarımız, millettaşlarımız, siz de benim köyün sarıgıp, kapka tübüne kelgen konaklarını kütüp turgansıdır. Kimler keldi, kim deyip burşula turgansıdır. Dostlar, burşulmağız. Bugün başkalardan da tağında yakşırak, tağında talanttırak yaşlar hem indi biyuge, jırga, nefis süzge kisege kirmi turgan en talantlı şahıslar. Eli Koysu rayonundan iken etsem, eli barğızda şok katası. Çünkü cemaat, bizden Mamaduş tübeğinden kelgen konaklarımız. Eli bilesiz mi? Eli avulda, bir garbunşu izlep başvatalar. Eli mında cemaat, günler kelgeni kadir üzügiz de görürsüz. Mındağı garbunşular, mındağı süylevşiler, mındağı büyüşüler. Şok katmalı, birsin çakıram, kalganın görürsüz. Rakibitiniz alkışlar hem Rüstem Giniyatov. Ataklı garbunşularımızın birisi Mamaduş. Rüstem dostum, Nihal, seni көргәч бітті хәл. Хәлләріңізге тігілеріңізді тұрыттан дүр, жырдан беш түзеп бұлашы да пылмай ма? Сенің гармон тауышына секіріп бейсі келе, жырлысы келе. Шул қадір ұста қоя ойнарға үйрендің, әйт. Өзім үйрендім, бір кісі үйретмеді. Өзің үйренесің, әркім үйрене. Шуңа көре, сен өйнесің бәйт. Рүстем, қаралы, Mamaduş tübeginde sen birevgi nedir garbunşu mi? Yok, özüm tüge, benim köp әлі. Köpler mi ne? Köpler biz. Әлі tamaşaçılarga gana etip durdum, men aytam, avulda hadir bir garbunşu tabıp bulmay. Hadir bittigi bütün nerse sintezatorga, naушникка nige kurulup bitti, kompüterga, internetga. Şuna göre geldiler mi? Bizde әлі menimle bir kütü garmış alıp geldim özümle. Şınap mı? Şakırık әлі mındı halinin bulganı yok. Şakırar, nişik şakıramızsın? Eyzal benim üpteşler suda. Kelgizim. Tart garbununu, essa, Mamaduşlar kızdırı. Oh, mısı işi da toza.
шабушы yok. Мен сіздеймі. Міне 10 минут, 15 минут басып қол шабып тұрырым сіздің үшін. Нұрыстан, әзірленіп та келгенсіз. Құрметті достар, құрметті тамашашылар, алқышлап қаршалабыз. Гармоныңды тарт, çünkü birinci kulağımızı çakırabız. Şap, talantlı yigitlerden birisi, süylü, jırlı, biyi, uynay, küle, vapşı, bütün yaktan talantlı yigitlerimizi Aynaz Nurgaliyev. Sızgırma. Soğanma. Okşa kırmayı. Şembesin. Nindi koray bulay kötüde yok indi sızgıra kirgen. Totar halkında barmış olay sızgırırga kirek. Bilgende sızgırırga kirek. Sen oba yoy tabi sen bile digaçtaki bir öyle ikamet. Meni Xudayga şatalar diye aytadi. İşlep meni ko'rgan sayin oba Xudayim tag'in sen bile diye aytalar diye aytadi şuna göre. Aynaz. Bek şat seni ko'ribizga. Rahmat. Mana Rustam bilan seni maqtab turdik. Talantli yigit dedim. No, men aytganlarni Ütemesen, ime? Şundan da benim yüzüge kızılda getirirlik bulmasın. Ben seni şul kadar maqtadım. Men bir artisti da bir qop-qatı bile kelgen şunda bulay maqtağanım. Nişik maqtadığız mıken? Nişik maqtadığız. Eybat dedim. Talantlı dedim. Paka ayrılmagan, uylangan keliş. Yaş. Uylangan mısın sen? Uylangan. Uylangan. Bütün yaktan kelgen dedim. Rahmat. Mana şuna göre de sana bir vazifa yükleyeyim. Sen bitinde alıp barışı. Jırlarga yaratasın, tuylar, yüzeliler. Olarını sanamayayım. Mamadış'tan kelgen konaklarını qop-qatı bile şakırala. Bulur miken? Bulur mu? En yaxşısından başlayız. Tırışabız. Davay. Tırışabız. Tart, Rüstem. Hürmetli dostlar, hazır sizin yolda Mamadış Medeniyet Yurdu'nun Karneystira. Veteranlar Xora Karneystira Gülnaz Medeniyeti var. Karşılıklarınızlar. Bu ne diyen? Eli birazın giyse söyle tamam. Nihal kızağıy seni kurgaş iske tıştı bu senin irin melle. Eytem üzügüne kilmegen seni de alıp kilgen. Birge erisiz mi? Şulay bilirga teyiş. Bu şu xarı tөгел birinci yok mu? Tege iri xatını bulgan üçüngüne birinci çıkarmansındır bek. Allah tüvelinde Cavit. Bek şat sizni ko'ribizga keyifler. Elbet Allah'a şükür. Tatu yaşaysız, ko'rinib tura, jırlap qana yaşaysız. Boshqa şurati bilamisan bu? Dağın narsa şey bilesin bu. Nersa qo'shsang bütün narsa kombaynda bekishib yuri. Bular aytganlar kirda juva ekan deydi. Uydan juva. Jekinlar kombaynda ishli. Dağın qishqini yolayta. Nersa aytadın sabitini sizlar qo'li bor Allohga shukr. Ay Rustam, xotin bulay deb maqtab turgash. Shuna ko'ra Allohga shukr. Vazifangni o'ta. Shulaymi? Qo'ya o'tirib. İkinci şöyle bilsen mi? Biz Mamadış rayonunda halk teatrları bik ko'p. Onların birisi Mamadış Medeniyet Yurdu'nda işlep keluvchi San'at Xalq Qurshaq teatri. Nashlarning rejissyori Insof Hosimov. Qarşılaymiz. Mana degan so'z ustasi. Mana. Insof. Insof. Bu beray. Taşı benim şıkta mine qaranım qastı. Hey, Nihal Insof can. Haller. Allohga shukr. Ne ko'rinib tura, rejissyor kuchli. Bunda bir nindi pretenziya yo'q, bunda g'ayib yo'q. Allohga shukr. Insof. Keyifler. Allohga shukr, o'shaga qarab Bunda ko'rinib tura. Singdire barasın. Sen bu yakka oşuyorsun, bu yakka tugul. Tege bir öyle iken bit, uyun olsun diye ben bit vermişimle bu yakka oşuyum. Bana sen orkalı oşuyorsun, sen de şuna göre ortasın diye. İnsaf, tiyatr rejissörü bulu, jengel tugul. Begerekte Qurshaq teatrını. Qurshaq teatrı. Eli bu turda söyleşemiz. Eli bit seni bilesin mi kim? Eli bit Aynaz, şulay rejissör, halk tiyatr rejissörü. Yetakçisi şuna göre şundayım. Motor etip, şab etip çıkardı. Sen şat, kanagat. Yarar. Baytqaş qalğanını söyleşip bitirəsiz. Yani bulay etip çıkarğan için narsa bulsa bulurğa teyiş. Rahmet. Otur.
No? Cavit abi. No men tege xalq teatr rejissyori bo'lg'ach, men shulay bit. Ana bit. Sen qaratiglar, qarab muhabbat shifrlariga qamman bosib Yana uylanishga. Bu bit gilikin şeyber. Bu gilikin şeyber. Biz xo'yla do'stlari. Shulaymi? Ayy. Men tege birinchi o'zimni xo'ylani qilib jibergan sheymi? Rustam abi, nechiksan? Turmushlardi. Metim evet. Yarı qara turmushlarni ko'rib qaytg'ala deb qo'noq ashaqaring dedi. Metim Rustam обязательно kel. Qo'noq ashaqara qarshi ekanini bilmay. Bilmaydiringda, men barganim yo'q hali hamon. Ayda. Kimlar bor tag'in? To'g'ri shulay xalq teatr rejissyoringi bu Shachiniki. Shachi. Ayy. Shaqir, motor etib chaqiramiz. Albina qani chaqiramiz. Albina Valiyeva qarshilaymiz. Uyna. Bu nasıl bir iş? Cavit abi. Mihal, qudag'ay. Eydekine kuda. Allah yardım versin irine, vat eğlendirdin sen beni. Boşuna eğlendirmesem yine eğlenmegen bularıymış. Ay, qaralı, Albinchka. Tege bir oytayken bit. Bir jigit, bir qizga. Ayda bugün kişi şuraşıygalı. Tegese, "Mebitki evde, indi kiş, ayda kündüz deb aytadi." Qaralı, senin bilen obrazga kirib muhabbat o'ynab bo'lar ekan. Galiba Balu spektaklini qo'yganda meni chaqirgan unutmayman. Birinchi tüp rolda siz bulaşaksınız. Kim bo'lasan men? Sizmi? Ayy. Menim yaratgan kishim bu. No Halil tugul bitinne, Halil tugul. Только Bedri'gagina bo'ldi, только Bedri. Oynas. Men yaratgan kishim bo'ladi dedim, Halil bo'ladi dedim. Oynas. Kundaşa yoshlar. Yoshlar. Albinchka, o'tirali rohatlari, bayonistimizning tagiyagina o'tirali, barali. Qarayman. O'rtaga olib. Gördünmü? Evet. Bu Halil'ni sizni so'yladi bitni, men so'yibdi. Kundaşa. Tag'in kimlar var? Tag'in kimlar bormi? Bizning tam bir shab yigitimiz bor. Jirli. Kerak bo'lsa beyi. Kerak bo'lsa bol tostosi. Kerak bo'lsa svarkıstosi. Buncha tuzusi var ya, qiymati var da. Durustini aytganda mana aytib yigit kishiga 70 hunarda oz dedi. Durust aytaman. Mana shunday yigitlarning bizning birisi Mamadish xalq teatri artisti. Mamadishimizning Qiziltav avuli o'qituvchisi Ilmir Samig'ulli. Vallahi. Ilmir, şul kadar maqtadı. Kişi işitmesin, kıyma kıyasın var, munşa tüzüsü var, balta ustası, svarkı bilen işitmesin diye verin. Vizitkini kaldırın. Vizitkini verirsin, telefonunu verirsin, yarayım mı? Yara rahmet, bek şat sizde görürüzgen, şunday talantlı yigitlerde benim Mamadış'ta bulganını bilem. Emme derekin kopka tübünde görürmün deyip hiç kine de başıma getirmegenim. İlmir dostum, bek şat seni görürge, eli söyleşebiz, eli barsı da alda. Sen katke kaşık, jırlıysan, biyisin, görürüp tura, sonra göre urun turdan, her vakitte geçer, tüp başına. Sen oturunda hıyallanma. Onaklar var değil misin gali? Onlar var mısın? Burada koşulabız iyi. Onda bir tel tağına ol başına kilere. İyi var. Hürmet tamaşaçılar, bugün Mamadışlar kupkan. Bütünüsü de kop katibinde. Bugün Mamadış'ta uramlarda bir kişi de bulmasa opturamağız. Onlar burası da kemik Cavit'te. Şakırı gali. Qarab turasın. Cavit abi, bizning avul boshundan, bizning Tataristonimizning ot qozongan madaniyat xizmatkari, Sandugash folklor ansamblining yetakchisi Faril Dulmiyev o'zi keladi. Farid. Faril Dulmiyev. Faril. Silkinme. Nik eğitmedin karşı alırga deyip.
Гомумән бит безнең татарда бит кунакны каршы алырга бару һәм кунак киткәндә озатып кую гадәте бар. Беләсеңме ни өчен? Озатып куйганда вообще озаталар чыгып киткәнче капкадан. Кире борылып кермәсен өчен. Шулай. Ай, рәхмәт. Ну төялеп килгәнсең. Ну синең ничә инструментта уйнаганыңны моннан белеп була иде. Әле монда яртысы гынадыр. Монда бөтен җир. Син барча чыгарып бетермә. Әле буларны уйнап запаска калдыр. Ярар. Фарил. Исемең матур, мәңге онытылмый. Балык. Ну кыйммәтле балык бит син. Ne kıymetli bitsin. Restoranski. Şuna kimeli? Aha. Ülenmegen. Giteli. İyi. No, bundan da vakit şey koyundu. Mene diyen bit, mene diyen. Bana sen ülengeç senin ona her gül karap kılatırası koyası yakta katın kilisi kadar. Ola da bir turda uylanmayı garmılar. Bırak kız yana otururuz indi. Aynaz. Ev. Menanın hatınları. Şulayma, şulaydır. Menalarını ol yaratı değil mi? Kisede de var abi. Kisede de var. Vardır. Kisede bizim bütün evde var. Tak, Faril. Otur hele. Otur hele bunda. Birine otur. Rahmet. Bunda alıp koyamız. Ay jigitler, orun yeter mi iken Aynaz? Aha, Albinişka. Var mı orun, var mı? Var. Tak, tağın biri. Ne işekkene şakırgan iken? Yok. Kaya bir paskas kütüğünde artık yapma. Mene Aynaz, bilesin mi? Sinanın motoruna aytıp, gadigine aytıp, avul şağına. Çünkü Kapkatı beytil avul Kapkatı bey. Bu şehirindeki tübür. O şehir Patlis dibinde ilk karşında oturan şehir kızları alar anlamayı. Elbette şulay. Mene nişik var şulay şakır. Şiber, Ungan, Bulgan. Ne rejissörde üretip durası yok. Cavit abi. Nene kolsa Faril abidan күзәп кенә торгандыр. Da. Faril abine күзәп кенә торгандыр. Тагын bir sandугашыбыз. Güzel zatыбыз инде oyda. Үзенең моңлы тавышлары белән җырлап җибәрсәк, менә бүтән авыл күтәрелә. Sen bunda bütünsün de sandugaç deyip çıkardın. Mine karıysın da sen gel kara gibi karıysın. Yok инде, Cavit алай диме, син бит ала карга. Син аерылып торасың. Рахмат. Син бит аерылып торасың. Zorladın. Шуңа күрә каршы алыйк әле. Безнең Алсу Ханафиева. Alsam. Also, biyime. Sen tiginde munda jürüp güne tursan da sana kul şabalar. Rahmat. Алсу я кул шаптырыйк әле, кул шапсыннар әле безгә. О, кул шабалар күрәсеңме? Менә бит ишек. Ay Also, sizni ko'ribizga cheksiz shodmiz. No, o'tir turdan, tüp başına o'tirdi deb aytmayapman. Eng udobniy, eng joyli, eng rahat o'rinlarning birisi shu. Bunda qisilib o'talar. No, Aynaz senga o'rin yo'q. Sen mening bilan bugun bosib turib rahatlanib shu Hamid Javitda xo'ja bo'lib, qopqa tibida kelgan qo'noqlarga so'z berib, tag'in bir topqir maqtab rahatlanib davom etamiz. Amin shulay bo'lsin. Bas! Oy rahmat. Bunda barысы da var. Менә мамалышыбызда нинди завод бармы? Конечно, Рөстәм абый әйтеп китте. Заводлар бик күп, но тиге самый беренчесе юк, яме? Yo'q. Самый беренчесе. Ансы булса да безнең татар гомумән улай бергә хәзер башкача карый. Хәзер бит юбилейлар, туйлар үткәрәбез күбрәк хәләл. Хәзер инде андый нәрсә кирәкми. Ул инде шаярып кына әйтте. Шуңа күрә юк. Мин дә шаярдым. Хөрмәтле тамашачылар, монда бүтән нәрсә дә бар. Була барысы да Мамадышта җитештерелгән. Монда шәй ишергә барысы да бар. Рәхмәт. Шәй ишәсегез килә бүтән әйбер дә бар. Хәзер син инде капка төбендә генә утырмыйбыз. Хәзер өйгә дә чакыр инде дип әйтмәкче була шуңа күрә. Чакырсаң барабыз. Юк. Шуңа күрә рәхмәт бик зур. Алкышлар. Дөнья булгач төрле хәлләр була. Кызыгы да була. Рәхәт шаклар да була, матур шаклар да була, авыр шаклар да була. Инде сәнгать өлкәсенең аның бер кашында җиңел шагы булмады. Ул сезнең эш кенә күренми. Әле күпме кеше ял иткән вакытта бәйрәмнәрдә сезгә эшләргә, җырларга кирәк, кеше күңелен күтәрергә кирәк. Шулай бит, Альбина? Килешәсеңме? Менә Шәтче авылында, менә ничә ел хезмәт куясың? Ни өчен шушы профессияне сайладың? Әйт әле.
Қойда оқыдың, таныштырып кете тамашашыларны. Һәм қызық мәзәкләр. Отырған жерден генеме? Отырған жерде, мында отырып қана тұрады. Яту, басу жоқ. Ничек дип әйтим, мин башлангыч класстан бирле һәм урта мәктәпне битергәндә дә инде Гүзәллек дөньясы дигән бер шундай түгәрәк эшлидер. Ул түгәрәктә җыр бию моңга гашыйк балалар, ә мин шуның җитәкчесе булдым. Бу унны битергәнче. Унны битергәндә инде мин башта укытучы булам. Ну сәхнәдән китеп булмый бит. Соңыннан уйлап тордым да, безнең инде Айдел культураны Фәнисна Биллин. Айдады кеттік те институт культураға да укырга да. Мен әйтәм, ай Алла, институт культураға кире алырмы микән? Соңдайм, юк, барасың дим. Мен анда кирдем. Аллаһка шөкер 90-да бетереп чыктым. Режиссура бүлеген бетердем. Мин бәхетле шәхесләрем бәлки берседер. Минем укытучым берсе Сарымсаков Шириязым Хамидович булды. Һәм Флёропа Хәднетова булды. Минем дә укытучым Флёр Харисовна. Әйе, Харисовна. Сәхнә теленнән. Әйе, мин бер яктан бик бәхетле кешеләр, күренекле шәхесләрне күреп калдым. Һәм буны 90-да кайтып, башта үзебезнең алда Ямаш авылында мөдир булып эшләдем. Аннары соң инде 91-нең февраль айында безнең халык театры исеменә лаек булды. Театрыбыз һәм шуннан бирле шунда хезмәт куян. Значит, где-то бер 28 ел шамасы мин халык театрында эшлим. Вообще стаж 31. Мәдәният өлкәсендә 31 ел. Афарин, күренеп тора. Син сәхнәсез, син сәнгатьтән башка тормышны күз алдына китерә алмыйсың, шулай бит. Авыл халкы яратамы? Теләп йөриләрме? Аллага шөкер, алай зорламыйбыз. Юк дип әйткән кеше юк. Юк, клуб работникларынан зорламыйлар. Ул кайтып китәләр дә булмый бит дип сүзсез килеп җитәләр мәҗлес. Алар зорламыйлар, алар читтән генә карап, бер эше дә юк инде, барада клуб наша да кайтып китә, бу клуб наша да битли дә кайтып китә. Шулай гына диләр алар. Акчасын алып ята инде ди. Шулай дит инде. Юк. Юкмы? Безгә йөргән кешеләребез аларның фикерләре сразу үзгәрә дә, халыкны да нәкъ шуңа өйрәтәләр. Алар юк, аларның эшләре җәмәгать шул хәтле авыр, без алар урынында булсак, эшли дә алмас идек дип. Менә мен шушы сүзне ишетәсем килгән. Альбина, авылда бит инде һәр авылның үзенең мәзәкчесе була, һәр бер авылның бер үзенә генә хас мәзәге була. Бармы шундый моментлар? Шундый мәзәкләр? Мәзәкләрендә минем менә футболистлар турында гына сөйләп китәсем килә әле. Сезнең авылда футболистлар бармы? Бар. Ничә булмасын шахматасына. Элек язгы ташу китеп бетүгә, бөтен егетләр төшәләр футбол тибәргә. Чирәблеккә. Әйтәм, Рубин командасы. Киенеп ясанып җавый табы шулар янына төшеп барса, хоп, катырак дип топка дип килеп тора. Һәм Менә шулай бер вакытны сөйләшеп утыралар, менә шуннан хәтердә калганлыгына сөйлим. Хәзер ике футболист сөйләшәләр икән. Менә дип әйтәдә, әгәр дәгән ничек уйлыйсың син, теге дөньяда футбол бар микән ул дип әйтәләр ди. Ярар, сөйләшкәннәр дә берсе әйтәде. Ярар, менә кайсыбыз алдан үлә, шул миңа бу җиргә шалтыратады икән. Ярар, гомерләр үткән, моның алдан берсе үлеп киткән. Тегеннән 3 көннән соң звонок килә. Достым, дип әйтәде, монда футбол бөтен көченә бара, рәхәтләнеп туп тибәләр. Ике халыкның берсе яхшысы шуша. Яманы нәрсә дип әйтәде. Менә дип әйтәде, монда Илтәгә яңа командаға килергә тиеш дип әйтәде. Ул командалар исемлегендә син дә бар дип әйтте. Ну мәзәк. Теге бер малай йөгереп кайткан бит, футбол уйнап та, әтисе сорый икән, кем җиңде дип. Без җиңдек. Ничек? Бергә бер? Ничек иде? Ничә бит? Кем кертте соң топны? Икесен дә үзем керттем дип әйтәде. Әйтәм, сезнең авылда бик командалы футбол уйнаучылар күп икән. Рубин хәзер бит кытлык кичерми, уйный. Ана бит, Шөкер. Аллага, әллә кайсы чит илләрдән футболистлар сатып алып акча түкми. Шуңа күрә зур итәргә. Рөстәм, синең белән таныштык. Менә Хәләҗевнең белән генә танышып киттек әле. Ничә ел бергә гомер кичерәсез? 31 Алла биргән булса, кул чабарга кирәк монда, 31 ел. Монда кеше белән яшәү рәхәттер инде, әйме? Аллаһ шөкер, җырлап кына яшибез. Җырлап кына күренеп тора. 31 ел бергә гомер итү зур бәхет. Шуңа күрә мин сезгә бары тик бәхет, шатлык кына телим. Теге берәү әйтә икән, бер хатын иреннән аерылганда, дустына әйтә икән, дусты сорый икән, ара иреннән аерылган, ничек кичердең син? Ай, баштан авыр булды. Ай, баштан авыр булды. Соңыннан шатландым. Башты үләрмен дип уйлаганым, хәзер рәхәт инде дип әйтәләр. Исән сау булыгыз. Кем булып эшлисез? Мин
район мәдәният йортында хормейстер, Хармейстер. ветераннар хоры җитәкчесе, зиләйлек вокаль ансамбле, минем и балалар белән эшлим. Ey, Allah kayım. Sen bir tane korap dura, üzün bala, indi veteranlar bilen eşliysin. 50 kimdir bilen eşliysin, borsuna yetişesin. Balalar var mı? Бар, ике улыбыз бар. Alar yürüyor musun korga? Хор. Нинди балалар? Yok, üzün... Ay, Алар ничек хорга җырсын инде? 30 яшьлек. 30 яшьтә уже малай. yok, veteranlar diye Юк, bitin. ветераннар хоры белән дә эшлим. Balalar yürüdü mü sana sizin hor uyuşturgan vakitte? Balalar ağzına... Ветераннарныкы. Сәхнә артында. Сәхнә артында. Сәхнә артында. Yarar atı. Без безләр бергә үсте, балалар да, Аллага шөкер, икесе дә менә аласы биюче, Казан бию ансамблендә. Икенчесе инде Рифат Зарипов группасында барабанда. Әйтәм анда барабанчы икенче килгәне. Шул киләсе булган. Әлдә гастрольдә калдым әллә. Бик зур рәхмәт. Исән сау яшәгез, эшегезне яратасыз, күренеп тора. Мамадашны сезнең гаиләдән башка күз алдына китереп булмый инде. Талантлы, сәнгати гаилә, исән сау эшләргә ясын. Бик зур рәхмәт. Ну, Фарел. Юк, исемеңне кем кушкан була итеп? Әйт әле. Ни өчен Фарел? Ни өчен скумбрия түгел? Скумбрия бит ул монда гына балык. Форель ул Менә? Балыкның аның атасы анасы буламы ни? Бардыр инде. Фарел. Яңа исемне әби кушкан. Әби кушкан. Ни өчен кушкан? Менә минеке Җәвит. Авылда Җәвит дигән бер кеше булган, әйме? Әйбәт булган, акыллы булган, тәртипле булган. Шуңа күрә анда башка исемнәр дә булган. Юк инде, әтә инде вот, менә Җәвит шушы җегет хөрмәтенә Җәвит кушам, малай туса дигән дә, менә туганмын, оныткан яздырга. Туганмын 5 декабрьдә, 2 январьда язып куйган. Метрикәгә. Шуннан соң оныткан мин туганны да, шуңа күрә әбиен кушкан. Әби кушкан. Исемең җисемеңә туры киләме? Койракта туры килә. Шулай йөзеп китәргә туры килә аралардан теге. Җиңел генә. Теге тор аралардан гына җыйып. Поворотларда ничексең? Теге легеп калмый, майлы бит ул балыкның. Тәңкәләре. Фарел, менә бу уен коралларын күтәреп килгәнсең име? Үзлегеңнән өйрәндеңме? Берәр җирдә укыдыңмы? Берәрсе өйрәттеме? Әйт әле. Буларны кая барсам да шундан җыям инде мин, Җәвит әфәнде. Кайда нинди сызгыра торган, теге тавыш чыга торган әйбер булса ул минеке. Монда әйберләрне яшәргәләп куйга әле. Электригә чөнки җәмәгать белеп булмый. Нәрсә электр булмас икән. Шәлдереп. Ярар. Монда уже кисәтелгән, монда бер дә югалмый. Охрана. Әле берсендә уйнап күрсәтәсең, Фарел. Уйнарга була. Уйна әле. Ах, җегетләр, менә шуннан башлыйк әле.
Фарил! Dilmeyev! Faril! Sen Faril gına tügül, sen akula. Bu kadar oyun kuralında profesyonel derecede oyna, ol bütün kişiye de bütün muzikantqa tətimi. Bir tigiz, bir yugarılıkta oyna. Zor eti rahmet singerge yarayı mı? Yartısı kaldı. Yartısı kaldı mı? Maşinaga sıymadı. Sen yartı turunda söyleşme. Bunda neyle kulağı tırpaydı. Yok, Rüstem'e gitti aynasından. Şuna göre zor eti rahmet. Buna tamaşaçılar, bana Mamadoş'tan kelgen konaklarımız arasında hüneri boyunca okutuşu emmedilekin jırga aşık jigitlerinin birisi İlmir Samigullin. İlmir, eğer de bugün birer motor jırını bule gitmesen, mine bugün qaytqaş tüncük qoy almayın, mingine tügül dostlarında şulay jır senden. Keliştik? Keliştik. Teşleyin. Mamadoş kızların mahtılar, birisileşip karaya. İlmir, dik tuktattın jırını. Şunday momentda gana söyleşip kele turadi İlmir Samigullin. İlmir dostum, zor etip rahmat. Jırım için alkışlamalı gana. Malades. Jigitler, kızlar. Bilay. Qarayman, bor mikan olay bir? Yoktur da yani, yoktur. Hoppa. Oho. Unutmaganlar ko'p ekan. Tek. Kızlar, yigitler, o'ylaymiz. Ol bütün yerda de bor. Hava. Yo'q, aytmadim bitani. Bunda da bor. Hava. Ormanda da var. Hava. Gulde de var. Ezgine var belki. Ezgine var. Aha, ormanda hava. Yerde var, ormanda da var, suda, kulde de var. Kulde de var. Ol elek
Нашаррагы. Хәзер yok элек әйбәтрәге, хәзер нашаррак. Урманда бар. Boş etilgan Бөтен җирдә бар. Yok, уйлыйбыз, ул хава түгел, ул утыра ул хава дип тә ул бит. Хава дип. Уйнап кына әйтте бу хава дип. Күлдә дә бар. Күлдә кая суда басың күлдә? Или күлнең территориясында? Күлнең өстендә дә бар, кырыенда да бар, Эчендә дә бар. эчендә дә бар. Балык дисәң инде урманда балык юк. Ağaç. Kul kırıyında ağaç. Агач. Бүтән җирдә бар. Үсемлекләр. Исемлек. Ширен. Без аңардан башка яши алмыйбыз. Хава инде точно хава, су, хава. H2O. Менә бер вариант булды, Шәрки диде. Шерки. Шебен что ли? Узын Узын борын, шерки, узын борын. Şirin. Уйлыйбыз. Бака. Уйлыйбыз. Космоста да бар, О, космоста да бар. әзмәс. Эзмәс. Значит, Şəriflər. Ага. Самолетті öldürdük. А? Уй, фикер. Нансыз яшәп булмый. Сез яшәп булмый. Нансыз яшәп булмый. Gülde mi? А? Gül yaşayıp olmayman. Гел яшәп булмый. Чөнки ул бик кирәк. Су, хава, кислород. Тагын сез яшәп булмый инде. Ашау. Космостан ашау юк. Ник космос ашау бар? Җегетләр, вариантлар бармы? Бер инсан бер сөйтеле, бер сөйтмичә утырасың. Инсан Я шок ясырсың. шок нәрсә ул беләсең? Şirkin beni şunu Şok. direktörüne seyindi. Шакиров очень культурный. Вариантлар бармы? Тагын бер кабатлаңыз. А? Бүтін җирдә дә бар. Монда да бар. Ну, башка җирдә ул башка төрлерәк. Элек яхшырак та, сыйфатлырак та. Хәзер инде ул әдрәк, аның сыйфаты үзгәрде. Кислород. Хава, су, Ну, Яфрак. җәмәгать, монда инде арада, а? Инде, ну хавасыз яшәп булмый инде, хава инде. Монда не, теге ваттык пластинка кебек, не, була бит ваттык пластинка. Хава. Ну, Айназ, бу кадәрдә булай күп сөйләгәч, мин әйтәм, бу бер ни генәдер инде, бош кулык кынадыр инде, но син андый җегет түгел икән, син акыллы җегет бит, син бит беренче әйткәч тә нәрсә икән әйттең. Беләсеңме, син ни әйттең моны дөрес итеп? А? Чөнки сиңа кислород җитми. Хава! Айназ Нургалиев. Җавит абый, хаваны чыгарыйк. А? Хава чыксын, хаваны чыгарыйк. Анда чыкты инде ул. Син генә сизмисең аны. Без сизәбез монда барсында. Айназ Нургалиев, җиңүче, җаза сиңа. Бүләкне бирим инде, бүләге бар бит, бүләге бар. Бүләге бар бит, бүләге бар. Ой, Җавит абый! Бу мамалышка кайта бит, мамалышка. Мә, өлешә мин, өлешә мә. Мә, хава кисән, Җавит абыйны куйды. Мә, кистәгә сала, мә алып. Айназ, өлгөрмәдек инде, консервировать итәргә әйттеләр. Анатолий Петрович, сезнең хакимият башлыгы, Җавит, ул безнең идея иде. Шуңа күрә иң саф һава Мамадышта, шуңа күрә заводын төзибез, консервированный саф һава сатачакбыз диде. Шуңа күрә рәхмәт. Ну, җаза! Җырлыйсыңмы, бийсеңме, шигырь сөйлисеңме? Җавит абый, мин мәзәк сөйлим. О! Бер мәзәк сөйлим. Мәзәк дисәм мәзәк булмас, бу булган хәл бу, Җавит абыймы? Мин Мамалыштан Күйек Иркс авылыннан біз йөрибез күрше авылга, Акман авылына. Яш чак бит инде мәктәптә укыган чак, Матайга утырып йөрибез. Бер Юпитер пятерка инде, 5-ле, Юпитер 5.
Үш егет тұрдық, шуңа уже қайтып барабыз кире ауылға. Мен шабам, мен рөлде, мен шабам. Біздің арада отырып тұрады бір жігіт, әзірек сақауырақ енді. Сөйлей башласа тіге тұқтап қала енді. Тұтлыға тұрған жігіт. Ярами қойтам, мұ тұтлыға баша бейді. Мен тағын шабайым ұстайым, қотырақ шабайым ма? Дей бұл қаман еме. Мен ярами тағында қотырақ шабам. Қазір шабам, қойтып жеттік, тұқтадық мәйтем, нәрсе айтесің сен менға, нәрсе айтесің. Сен тақир түшіп қалды дей. Артта тақир өтіріп барған бей, тақир түшіп қалған. Міне жауыт ауы шойда бола бей. Бұл болған қал бұл. Отыран. Қапқа түбінің ең көңілі моменті шушы. Тақмақлар әзірлеп алып келгенсіздер. Мамадыштың ғана өзінің оның тақмақлары бар. Менің шүткенім бар. Шуға кіре. Тақмақлар, үрмәті башашылар, рахаттанып тыңлағыз. Әнне келі автомобиль тиегенлер папирос. Сиесің ме, симейсің ме, конкретный вопрос. Қарап қашқара күз. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Қарап қашқара күз. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Бізден ұрамақ балшы, мата көрме атлап шық. Сізде бізден артықты өтеу етабай, сіз әзіне мақтаншы. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Қарап қашқара күз. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Шықсам галушларым пешелген, сізді мініп сия тұрған пешелмеге мешелген. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Биік таудың баштарында әмлі сырны ләшәләр. Біріміз қара, біріміз сары, шуңада күлі әшәләр. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Ойға мінәсім келі, ойға мініп түбен тарап, сізні көрәсім келі. Қара қашқара көз. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Қара қашқара күн. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Бекте күңілі яшейді, шайарабыз күлләбіз. Әгәрімізді ұшатсағыз, тағын сізде келеміз. Қара қашқара күн. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Қара қашқара көз. Замечательная, шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Шадың көңіллеріме ятларға бері қая. Афарин! Келіңізгіне, қапқа түбіне сиясыз әр вақыт Аллаға шүкір, мына шұшылай келіп жырлашып отырып біздің үшін зор вақыт. Келіңіз, тілеген вақытта шалтыратығыз, келіңіз, қунақ итәрбіз, Алла берғамызса бәрәкәтті бары білән, хазинеде бары білән сыйлап жібәрібіз. Зор итіп рахмат, тақмақларыңыз. Өзіңізге өзіңіз қол шабығыз. Жайдабай, сағантыға қаматлы алмасызмы дегеннен бір ғұрулығынан ешерелмеген бір обзой редакция шалтырата. Бұның Хотыны үш изек бола тапқан екен. Шоның білен шотланып әйту енді. Әті яқта тігіні оңлап бітірмейлер. Тағын қабатлай алмассың мекен деп әйтелер. Yok енді бұларда мыңнан жеткен деп әйтеді. Міне бейт. Міне. Әлі фарилі көрге шеске түшті. Бір балыққа жиына екен. Бір ерік. Қатыны мұғарға қормақларын, жылы киімлерін, биелейлерін кетіріп бергенде ири жүлермелесін. Тышта bir şey. Desege miye biyeley, desege miye kalın kiyimler. Bilip bulmay. Üç günlük işip katkan tun balık alıp kayttım. Bilip bulamay. Sen Sibir'e yürüsündür belki balık adı beytedik. Daha göre jigitler, kızlar zor itib rahmet. Mına takmaklarınız için, şuşlay vakit tapıp kilgen için, işinizde zor oğuşlar, isen sabırla jırlaşıp yaşayınız. Keyfiniz bir koşanda düşmesin. Eydi düşken vakit bulsa, keyiflerinizi küterge, ana üstemli şakırınız, jırşılar jiterlik, rahatlanıp, köngül açıp, mına şuşlay her vakit tağışa tonus tabılığız. Keyfiniz küterike olsun.
Күзләрендә белеп була күңелдә ниләр барын. Ялгыз көймә müdürлә һәм шайкала иделдә зур дулкыннар күтәрелә күңелемдә миндә. Синең өчен диңгезләрне кичәргә дә әзермен дигән идем, әллә шул сүз хак булдымы кадерле? Ялгыз көймә müdürлә һәм шайкала иделдә зур дулкыннар күтәрелә күңелемдә миндә. Шанда дулкын сүзсез сорау, тик йөрәкләр ярышты. Тик сабырлык җиңә ала хәзер безнең сагышны. Ялгыз көймә müdürлә һәм шайкала иделдә зур дулкыннар күтәрелә күңелемдә миндә. Ялгыз көймә müdürлә һәм шайкала иделдә зур дулкыннар күтәрелә күңелемдә миндә. Күңелемдә миндә. Күңелемдә миндә. Алсу Халагиева. Рөстәм достым, сиңа зур итеп рәхмәт. Алсу, җырың өчен зур итеп рәхмәт. Матур җыр. Ак дулкыннар күтәрелә, күңелемдә минемдә. Тагын Кәмит Җәвиткә киләсең килә, күренеп тора синең күзләреңдә. Хөрмәтле тамашачылар, менә бүгенге Кәмит Җәвит тамам. Киләсе очрашуларга тиклем сау булашабыз. Ә инде мамадышларга җырларыгыз өчен, такмакларыгыз өчен, гармунчыларның ансамблінің уйнаган көйләре өчен зур итеп рәхмәт. Исәнлектә күрешергә ясын. Барыгызга да уңышлар юлдаш булсын. Без сезне яратабыз.